ma na tanga voini thlengin virus te ne na indo na hi chu kan ma chon reng maya heng virus ina thlen na then khat te hi chu a inven na le a en kol na dam doi te siam chowat ani thina wangin na sataka dar man lowa khwa khir thin te an ni a mitam tak nun na po chu chuan a chan him pha thin reng ani tun hai kum som chung vel po hian virus then khat ramsa atanga mi ringin kan kai chon te awangin mi sang tam takin nun na an chan pha to ani tun tuma hian virus lau zual som pani mi ring te nun na suat na sa em tu te ka han ta lang vele don ani Marburg virus Germania laboratory pakhata thok mi pakhat chuan Uganda tangin zong chi khat a hona chu zong chuan Marburg virus lo nein ain kol tu pa chu a kai chong ta a chu ta tang chuan a lo dar chawin scientist ten kumsang zakwa somru pasari khan he virus ni na takhi an tha chiang ta ane he virus hi Ebola virus nen ainang khop maya khosik sang tak athena tak sabung sang sang a har sana siam chho zelin thina hial a thlen thina ni World Health Organization in atalan danin he virus hi adar ma sakber tum hian mortality rate chu 25% ania anu sang kha jakwa samko pare ta tanga sang ni kuma Democratic Republic of Congo adar tumle sang ni panga a Angola a adar le chiam tum khan mortality rate chu 80% lai ani thungani hengram te hi ramra thele nu fuale me mai an wangin thi pui po hi an tampha ni na ngai thei ome Ebola virus he virus hi mishinga adar tan na ma saber chu sanga jakwa samsari paruka ni in hemikum hian arwalin Republic of Sudan ale Democratic Republic of Congo a hu ani a he virus hi akai mishing emo ramsa emo tetisen atangte an taksa a thil tuilam chuak atangte le pangti in nokna atangte in kai chon thei ani a Boston University professor Ebola virus expert Elke Malbarjarin Live Science ashildanin he virus hi thi theilo turin maktak main an pian phung anin thlak dang lam zel theiani ati hetianga anin thlak dang lam hian heng virus te ni na le mishinga natna an thlen dan po ainang lo viau maya World Health Organization in achin chia danin he virus in thlak dang lam zinga pakhat Ebola reston anti chuan mishinga khosik tak ngel po a thlen lo lain bandi bugio strain anti thung chu fatality rate 50% dai ani thunga tin Sudan strain anti phei chu fatality rate 71% lai ani thung ane he virus adana satber tum chu sang ni som pali kumtir lama West Africa a adar chiam tum kha ane rabies mizoin ui ahi kanti mai hi sang kha jakwa somni a ahidan na an siam chu tak nu khachuan khovela awang ta dewa he natna hi hetiang virus nei uin mishing ase atanga kai thei ani a India le Africa a phechuan boy phui tham atling hialani virus expert Elke Malbarjarin asoidan phechuan he virus hian thuak ati kholowa nanna hlau top thang hi ani ringot he virus hi ilokaya enkol na engma ilalo ni nga chuan thingei tura inda top mairo thi theina chance chu 100% ani ati hial ane HIV tulai khovela thina thlen thei virus zinga hlawm ber chu human immunodeficiency virus HIV kanti hi ani ome Dr. Ames Adalja Infectious Disease Society of America thupuang tu chuan khovela mi suat tu hlawm ber ti na so hialani kum sang kha jakwa samriat chawa hen na hring mu chu ani atanga voini thleng hian mi makta duai somthum pani borvelin an thi pui to chut ani a he virus na tho ti khomuang thei damdoi te chu siam chu to ni in chu chuan a veite dam chung hun apo sei sak the hle a amairo chu ram re the le ram nu fualanga chuan he natna ve za somko pangavel chuan enkol na tha andong phalwangai ani awangin ti ngai na awang ri hle World Health Organization in a chu danin he natna hluar ber na mun Africa le chevela chuan puitling somni pangazinga pakhat chu HIV positive angzel anne smallpox mizoten zongri kanti mai smallpox hi virus in a thlen bok ani a kum sang ha jakwa somret khan
World Health Assembly chuan khowela tangin bo ani thu alo puang to ani hemi ma kum sang tel khachu hezong ri hian khowel hi ati buai ani maya henatna veimi pathum zela pakhat chuan an thi pui anga chhut ani a wa nei thlak takalo dam chuak te point thuk takin serre theilo an nei baka midel na hialte a thlen thin ani historian te chu dan chuan European explorer ho khan smallpox hi America rama pulutin heram lo lua tu masa za som ko lai chuan an thi pui ani kum zabi som ni na chung ringot apo smallpox hi mi makta duai zathum donin an thi puya chut ani a Dr. Ames Adalja Infectious Disease Society of America thupuang tu chuan he thil hi he kan planeta phurit lian ber mai ani a thina chau po ni lovin midelna thlen tu ani le zelawang hian he le tang hian nuai bo wang ahun to tak zetani alo ti hial to rengani hantavirus hi sang zakwa samnga chho Korean war hun lai khan hriat tan ani a heti hun lai hian khovelin ala hrelu tuklo ani mel kumsang ni soma chanchin bu pakhat clinical microbiology review in atalan dan chuan Korean war hun lai khan sipai sang thum bor chuan hantavirus an kaya anjinga za som pani chuan an thi puyani kumsang zakwa somkwa pathum khan he virus in thak danglamina thlen hantavirus pulmonary syndrome HPS anti chu US a ron lang le in Navajo tlangwal pakhat le a chen puite chu Four Corners area US a thocham awangin an thia hemi te thi chan an chuina a chuan hemi te na hian saju chikhat deer mouse te chu muchuakin heng saju te hian heng virus te hi an pudarin mishinga an kaidar ti an che chuak ta a Centers for Disease Control and Prevention in atalan danin US a chuan mi zaruk chuangin hantavirus hi kain anjinga za asom thum paruk lai chuan an thi puyani he virus hi mishinga in kai chon thei ani lova amairo chu hetiang saju te hian anomna vela an thedar thei thung ani influenza World Health Organization in a chu danin virus in a thlen tlang hrileng alo tho to hi chuan khovel puma mi nuai nga vel hi chuan an thi puitlang puithin ani ome achangin heng tlang hrileng thlen tu virus te hi lo in siam danglamin khovel puma rang takin adar ngal nuai thina tam tak tan thina a thlen le mai thina ni hetiang anga tlang hrileng thlen tu virus lo in siam danglamin thina a thlen na satber tum chu sang hajakwa som pariat chawalo in tran Spanish flu anti kha ani a khati laya khovel puma mihring za somli zet chuan kha hrileng kha anveya mi makta duai somnga chuangin an thi puibok ane dengue virus hi alolan na masaber chu sangha zakwa somnga chokhan ni in Philippines le Thailand ani a heta tang hian khovel mun then khat ro tuitlak tamna ram dewa te chuan alodar chhota ani khovel mi pui za somni vel hi dengue hri om theina rama kan om niangai kan ni a he hri hi thosi ten an pudar ani awangin ram sigle sa azirin dengue virus hi adar theina mun bik ram kan omani World Health Organization chu danin kumtin dengue awang hian khovel puma mi makta duai somnga atanga zavel andam lo thina amairo chu virus dang anglo takin thina ero athlen tam lutuk lova mortality rate hi 2.5% vel chau ani lain enkol na tha don lo na mun airo chuan mortality rate hi 20% lai te po ani thei thungani he virus hian Ebola natnang deuh khan dengue hemorrhagic fever anti mai chu athlen thin kumsang ni som pakwa khan no pangkum kwa atanga som paruk inkar dengue hrilen na hmuna omtele he hri po lo kai ve to te aman tur dengue vaccine chu siam chuani in US Food and Drug Administration chuan apompui boka ram then khata thung chuan vaccine hi kumkua atanga somli panga inkar mi te ta na man thei tur siam ni in ama kan soita gang thawin dengue awanga lodam lo to le he hrilen na hmuna omte ta na man tur tho ani a he virus in alaman ve lo te a he vaccine hian omzia anei donem ti chu zirchian alakal mek ani thung rotavirus he virus hian no sen tele no pangte a kothalo na satak a thlen thina adarang em mai bok nen
virus ti biome tak ani ve a tuna chuan rotavirus laka inven na vaccine chin hi siam chua ani to ani ram changkang developed countries ate chuan he virus awanga no pang thina hi hriat tur awm mang to lo lain ram thang mek developing countries ate le rehydration treatment don rem chan lo na hmun ate ro chuan he virus hian nun na ala suat mek reng thung ani World Health Organization in a chin che dan chuan sang ni pariat kum te khan rotavirus infection awangin no pang kum ngan hnuai lam nuai li singa sang thum zet te chu an thi ani MERS-CoV Middle East Respiratory Syndrome coronavirus MERS-CoV anti hi Saudi Arabia a sang ni som pani khan lodar chuakin sang ni som panga a South Korea lama mu ani vele bok he virus hi alo chuana bul chu bak atangin ani a chuta tangin camel a lokai chongin mihringten kan lokai chhota ani he natna ve te hian khosik khure theilo le thoklama har satna na satakte an nei thin chu chuan pneumonia na satak aron thlen chhota a mortality rate hi 30 to 40% dai ani awang hian mihringten ramsa atanga kan kai virus in thina thlen jinga chuan thi pui ol sam ber ani hiala tun thleng hian enkol na dam do emo vaccine rin tlak tak hi ala om lovani SARS-CoV World Health Organization in atalan danin severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS-CoV hi alolan chuana masaber chu China ram chim lama Guangdong province ani in kumsang ni pani khan ani a he virus hi MERS-CoV thlentu virus chung kwa mi tho ni in alo chuana bulber po ba ka tang thowin ani a chuta tang chuan zanlama che chuak thin sachikhat tlumpui te atangin mihringin kan lokai darta ni hriat ni SARS hi China a adar huk nu khan khovel ram som ni paruka trai dar ve ngalin mi sang riat chuangin an kaya kumni chungin mi zasari somsari nan thi pui manani he virus hian khosik hritlang taksana te siamin chu chuan pneumonia te a hring chowa anasat tak tak nuwa phei chuan chuap te ati sahalin chuapa pan hnai lang chi te po siam thei hialani Centers for Disease Control and Prevention in atalan danin kumsang ni hnulama hi chuan SARS awanga natna thleng hriat ani talova mortality rate hi 9.6% ani a tun thleng hian MERS-CoV ang thawin SARS-CoV treatment emo vaccine emo hi siam chua alani lo SARS-CoV-2 kan soi to ang khan virus then khatte hi chu anin thlak dang lam zung zung thina wangin zir chian le hriat chian hi an har thin em a tuna kan soi tur po hi MERS-CoV le SARS-CoV thlentu virus chung ko jinga mi tho ni in kan hriat lar tak em tun lai a hripui leng mek lo thlentu hi ani he virus hi an hriat tan chu sang ni som pakua December thla khan ni in China khopui pakhat Wuhan atanga lo chuak ani a MERS-CoV le SARS-CoV ang tho khan alo chu atan na bul chu ba ka tang tho ni in chuta tang chuan ram sadanga lo darin mihringten kan lokai chong chho ve ta ani virus expert LK Malbar jari chuan sang kha zakua som pariat kuma hrileng Spanish flu ang kha kan tong non le ni berin ka hria ti in a soi hialani SARS-CoV-2 in natna thlen COVID-19 anti hian tuna hian khovel pum tuam chuak mekin he thu buat sai lai thleng hian khovel puma mi makta duai thum nuai sari sing ruksang li za som parukin an kai to a mi nuai li sing li sangre zathum som li pakwa idan thi pui to boka mortality rate hi 12.9% vel bor ani he natna hi kum upalama le taksa hrisel thatok lo te a anasa jol bik em a thi pui mai po awl sambik le ani he rikai te hian khosik khu ro le thocham thoklama har sanana satakte an nei thin he natna hi ain ve na lam emo ain kolna dam dorin tlak takemo hi hriat alani lova chuti lai chuan ram hrang hrang mithiam te chuan siam chuak masaber ni tumin thuak an sor bing me reng chu ani hi